Rayon Sport yakiriye rutahizamu mushya ukomoka mu gihugu cya Cameroon Azizi Bassane Koulanya wakinnye mu ikipe y'abatarengeje imyaka 19 ya FC Nantes yo mu Bufaransa. Bimwe rero mu byo wamenya kuri uyu rutahizamu nibyo tugiye kugarukaho muri akanya gato tugize ku Ibaba TV5. Uyu rutahizamu yageze ku kibuga cy'indege i Kanombe saa 4 z'ijoro zo kuri iki cyumweru, yakirwa na bamwe mu bakozi ba Rayon Sport barimo n'umunyamakuru wayo Uwizeyimana Sylvestre uzwi nka Wasri. Nkuko amakuru abivuga, Azizi Bassane Koulanya aje gukora igeragezwa mu ikipe ya Rayon Sport, naritsinda azahita asinyira amasezerano y'umwaka umwe ari umukinnyi wayo. Uyu mukinnyi w'imyaka 22 ukina asatira anyuze ku ruhande rw'iburyo cyangwa urw'ibumoso kuri wing, yari asanzwe akinira ikipe ya Coton Sport de Gaulois ikina shampiyona y'icyiciro cya mbere iwabo muri Cameroon, akaba yarayigezemo mu mwaka wa 2021. Mbere yaho yari yarakiniye andi makipe arimo FC Nantes y'abatangiye imyaka 19 yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Azizi Bassane Koulanya aje gukora igeragezwa mu gihe rutahizamu ukomoka muri Gabon Iga Nathanael wari waje gusinyira Rayon Sport agatsindwa igeragezwa akaba agomba gusubira iwabo. Abanyasenegali babiri myugariro Youssou Diagne na rutahizamu Farid Nyani bo barasubukura imyitozo kuri uyu wa mbere nyuma yo gushyira umukono ku masezerano. Mwakoze kudukurikirana.